Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka CB Kharsati B kala yora ya ka trophy rengkat kasong pisa ka ba Sanpo Hajar tingka hadien bakalalaban pelim ya ka STFT dagaway lanot ha ka jingya kun ya ka final jong ka Open to All Football Knockout Tournament 2023 balapanyay daga Lightcore Lumhe Sports and Cultural Club Hamadan Lumhe Lightcore hakala sngi ublay ka khandai tarik Urisau Arhajar Arpulai Kadba ka STFT ka balawan baar kalayo raya ka song pisa ka ba arpusan hajar tingka bat ka trophy. Hagani ka sngi la samru yaki khusnam shimet. Kanam best player ka lecho Jamborlang Kharsati. Kanam top scorer layo khur dau Freli Tariang. Bat kanam best goalkeeper ka lecho Deranius Walang. Hagani kalumpung yakun kapala sedang nadu ka arfusau tarik unaitung bat kabakut mentaga sngi ka khandai tarik Urisau Arhajar Arfulai kiladon barok hadu laipu arteli ki kenhun ki balapoi bani shimbenta. Ya ka final hagani ka sngi la sakhi lang da upaim ainam manix im usaim jonga hima melim kumu kongsan ha ka jingi don rengkat uba Johnny Star Mauri kumu sumbut kongsan bat kiwe ki balai don langgi kentup yau ba pensyai Mauri rangba shnong ka Lightcore Mauri Lomhe Francis Jana Nongbet Secretary Shnong Francis Lingdo President Lightcore Lomhe Sports and Cultural Club Wariles Mauri Secretary Lightcore Lomhe Sports and Cultural Club bat kiwe Kerat.
Syaidan hi berjob bat baram berjob ru kenang ye tre shitom na kawai kapor syakawai pat berkumju ru ye ka tim ka khalam poi syaka thong ru pimdei banyudu mensiem pidei banang ye tre shitom hi de kani kapor ngai kublei karpang ye ka lum he sports club hi wala kadang de ka sien ka banengkong Andre kalau lompat ke program keba ipu ipeng badru ba ai mensiam kam tam ya piki kena samla watla dang dei kesin ke benengkong Andre kalau lompat ke program keba job Mulai ya tim CB Kharsati hip 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 hip